Karbi Nationalist Youth Council Asong pen EM Amarsing Tisso lapen Tensing Rongpi Joint Secretary Land and Revenue amephi Kekaipan. Amarsing Tisso mudabat. Karbi Nationalist Council dunia kelekari nosolibo. Tensing Rongpi mudabat. Kedamtang arni pen eson kacesong pen cesong bomlo. Land and Revenue EM Amarsing Tisso lapen Tensing Rongpi Joint Secretary atum krong piatwar kasalam along tangka kapanglim dundo pu. Setame Karbi Thomas Council Dr. Turam Ronghang Pinyarni anta chopanglim abang puvek atumapan Exxon and High Headed ke hu Karbi National Youth Council Asong pen karju padupon. Lasi sa jogjesi pini council aget along mate EM Amarsing Tisso lapen Tensing Rongpi atumapan amephi kekai nang koklo. Jongsi thangnat akang sai ave pute sodak pen kasisong asai deng tunang kokpo pusi KNYC Asong atum pen ning Jepon. Jongdame doboka pen Dimapur an krong piatwar kasalam amen pen longle ke kondun vek abang pu abang piatum ke compensation atangka long lesi komat name mondol SK atum aso asu apo asomar men thapsi kiduk det arar tumulong tangka ingchok dun lo pusi perangke thengnu nang pachini dun. Karbi Anglong District alo highway ke bana men pen kachupang lim laba alam ya kimi kalilo kedamtang ni satame pinana tome expose pon lo satame Karbi Thomas Council Land Revenue in charge pen khangna ta side eng konpe la pen kang sai pon ave jok si pinier ni ta rong sodom tangka chilong ang de lo lan ke tali harak corruption bang ke apsilong batlong son se nang nak lo sai jok je rong sodom pinana to me high court ang repetition ki pidu ma dolo son na khase ni litum sar me rong sodom chingki chingwai si public interest to men pen isi PIL sar me Guwahati High Court long iglo PIL number bang ke case number 10/2022 pilo lapen insai bom si ningkan isi api nilitum hala daklong kapaklang pon an ke chok se kapaklang pon an ningkan isi api ke High Court Chief Justice pen isi lam toy pilo hala bangso lam toy long mela puson hino nang litum ke chok che ke lele ko pisi doma council aphan paklang namo hala so council aphan nang litum bangso paklang namo hala so teng pen common ma fake beneficiary pen chenglok pon an se long le anam se long nei ma alang litum la bangso alu na paklang pusi alo na baklang pusi hala tumpen Chief Justice pen ladak council aphan silam toy pilo la so teng ni litum dak representation thonam lo secretary saban sadame pini ar nianta alang litum la ke chok chek fake beneficiaries kornana se porta ka chesalama ajat na kwan long re chelong ai ma rong sodom anam kwan ma pini ar nianta baklang haide lo la sila dak baklang haide da thibang ke nitum ngam thapon ko ke alang litum kang hudo ko ka joini si pini ar nianta la so alo ba baklang haide lo ma de court alam toy banglang litum patepek delo lapuan chot kali lo lang litum rong asodum han kilong bek nangi compensation pinang kokna pusalang litum labang suka kiri pomen pensi paklang hede lo lapen niltum pa chura sa me council gherao side pon lo lapen pini sa me nilum effigy burning do pon po akhe Amarsing Tisso Land Revenue in charge EM lapen Tensing Rongpi Joint Secretary akhe against alang litum court alam kapatepek ajoini Sony alam dat nang litum akang sai sinang pijima made jail sinang kami ma laga nang litum le chong bai Lalu cuma batai labang so 4 line kita tus. Di pon pe da thibang non ke theklong teng lo bolarang go pibo se di pe da ma bolang nam lo badang Amarsing Tisso ma se ladak lang bang ke kachera abdun do kok made alang li siket toy pinak ko si pinier nenta akang sai di pon pe da lo la pen do so do manta di pon pe do non ke duk de boy da arong arab akhi da along le chilap si khala along le phelang ga pin pin atum sa ameng ke sa non nang le tum langam tha Tensing Rongpi ke hai hen kona pen sa alang li lana khi da pe sa lana hem thepo chikim lo la pen alang li Amarsing Tisso aninga chithen nai turun Rongpi ona pen sala ana gari sadi ka chinam lo na chida lo alang li salary ko an lo lai chupaklang thegi ma rat pen la ke direct dak klang da ka chupang li matang ka pen si rong aso ta atanga chi chop pen si alang li ma hemarin ka chikim se klang dak la pen la dak long bang ke akhir jumi pidun dom ganu kapre kali Amarsing Tisso ke hai masi alang li hirjumi ke pidun na joini si akaprek mondol ske to na la so chuplang hai de la pen Amarsing Tisso aphan rada tum jonglun sip pudun de lang pelotang te monam siki bang kilo me solar project mo lapuson alam ini do tek la pena kapre ONGC pen chenglok nonson hala 4 lane la pen airport no lapuson alam do pigi ase Amarsing Tisso ke la bang so EMR ku ki dengki alang li aot ma sabilo lagi prapjin na lang sunan ku ini pigi adiman ma galang ado pen ali pulo na tum kote mo court alam solo court alam bang alang itu ke patepek dan nak lo la sika patepek dia joini suni duma ningi phophe ben se lahai dhana bana pina ko lomade pressurize pina ko alang litum hot capacity claim di bala pen la puson le dambom na kodang sai joge ako high court long sa me contempt of court bangin ni tumi pinang ko jong se ka prek alternative avidet lo putan